ale pu chairman le kan minister zom tak pue broding liana te kan MLA helai min bial tu pulal chwan thang ate tin heta kan mam ko chairman pu je ke dong zol te kan block le unit try tu te thalai lama kan try tu te ba ka apoi mo ber kan candidate Dr. Simal som tuang ite in zawa in Kulikawn mi pui zong zong tenen chi bai ka buk cheu ni voi nai karil ro lo lang ma saber chu eng wangin nge ZPM te AMC hian sorkhana siam atul na chan ti hi mi pui in zo tai la an chan na sang rangi ka va se chak em ti ni thil tam tak kan soi to a kum ni le thathum lek ZPM Sarkar alo pian chung hian aizol khopui le district sanga Mizoram khopui chunga danglam na athen na sa ema chu han soi chuak don tai la atam lu tu ka wangin hun toy te om to wangin kan soi chuak thei lawang hei kan masalo khang kamit ka zaya vaira ma ko ma ka ngai to na zong sang ro hi chu Mizoram he na omani kalola ho thei si lo karil ru hi a om et meya chu tiang chan phone mangin campaign kan be tak meya chu tamin chan na tam bera chuan kan she chiang tol chewa ZPM kan du cheu ni tian tamani chumi chuan phur na min pe a mitam takte message te khatona ka phone kwala chu tiang chuan aizol mi pui te po hi an phura lo ni chu aizol municipal corporation a khanin mi puin rin nan hat to lo ti kong sangin kan ngai thateu to a chung zinga pakhat karil rulwa tu deu chu mani apute te an abiala sub center sakna tur mi zu en pui ro te kan zukala chumi thang lo ka chuanin cement concrete sak tuizem lian pui mai hioma khu chu enge ni ta ka tia tuizem man tlak lo ani khun ti ta ni ani le invenga chau hian men siam kan tia ninang mun sang a om a enga ma man tlak lo an ti top mai ni chu khang wang ringot po khan MNF Sarkarin AMC hian ro an rel thiang to lo mun an ti heka sum an tu bui omani ti kha karil ro lo lang ni chu tin bongkon brigade road kan soi cham chia ka soi non to lawang in ril ro lo ngai to chun jom ro u tin sip mi otanga garbage truck somli le panga an don la thaem mai kum khat nu le ka man tlom le to tiral tu ti kha AMC kai shwai chun jom tur hian kan du to lo ani kan ti ngai garbage truck thalai reng man tlom le tukan tiral ta ka bang Sarkarin noi za thum le som le paru an lo ringot ti kha mi puiza lo na en ti na ni CNAG report sang ni som ni le panga page 1 amo phur tu chunga responsibility fixed ti turin anti he ani kha engwain nge helai aizol municipal a hian ZPM in Sarkar na kan chanang bi toy te in soi leang ama sebera chuan max kan soi cham chi max ko rani na ringa arina wangin sinot chuan ko ran zong te na le kha thon chuakin registration ti ve thailo mire theite an ko ran huam chungan omani chuan ti sak bek roseti in shia tin an chuani ko ran rin Sarkar level huem chuba ga chuan adot le tan chuan United Pentecostal Church Mizoram te chuan an thok tu zong te maxi compulsory zom victorin shia tin an chwa tir boka hetiang anga ko shanina min ring ya ro puini
chu mai chu na ni hlei ne ko shan mal soi sen lo the tu na hian an ko shan huang chunga Mizoram Sarkara mi health insurance hi an rin to ka wangin an ko shan member max registration ti thei lo tu te chu registration an ti sak so chom muk mek ani ti chuan ni china puma rowan avei em kha ai zola khopui tangin khopuya thingtlang tangin khopuya damdoi in an ron ta na van doi thak takin han thi ta thi to nu mana ruang hanin phurle chu arab thak em ani anom na veng YMA ten tlom nga in kwang ten lo siam sak pon ten lo tuam thin ma se ruang phun hau tak zet mai sing ni sing thum chu ZPM sarkar chuan a thon vekin eng anga hla po an ruang mani in luma a then to ni hei wang ringot po hian ZPM hi Aizawl Municipal Council Corporation a hian rural tur han mi puiten an du to ani chu tin Southern Bypass Road kong lai mek hi Aizawl mi puite tan hian ava hluem henga wang hian lung lei chu dar ka rei lo te an thleng zung to don mania ni che puchan zon soya ke po ka sia a mi pakhat Aizawl a pianga sei lian to khan ka piana hulama khopui chung hi kong ala that ber tumani ti kha ron zia kan chu ama thalak ne khan heng wa ringot mo hian AMC a hian ZPM hian sarkar hi an phuni TNR chwa san ram mi pui van tlang tan man dan tur a committee in an rel mupa ninga April ninga khan excavator in bypass road an lai tan ta mupani kuti beng tiang u aro piani tin Aizawl khope hian smart city project thoya dam doi in kan ti changtlung na sa em to a MRI te CT scan te hol sang kan nei ba ka nesit sa tangin ket lab kan ti a lung en kol na big entinan hey sten voate khatyang khaman tlom te in civil hospital kan ti thei to a biofire call kan nei te hi nat nak mu chwa har sabik tan ni a private hospital te pon nei lawa an ron pang ve thina ni man join tin notice a po an nei chun pani lek omzinga kan omani chu chut yang khop chuan Aizawl khopui hi kan ti chang tung to ni chu tin PMJV ke tangin civil hospital building block A le B kan sathadona tuna hian approval nei me to ni a tender kan chwa vek to a chu mai chun lo Kulikawn mi puite ta na thulom Kulikawn hospital hi kan ti chang tung dona net seats OTR ai tangin khum som nga omna ril rulam psychiatry ward kan sathar dona chu 19.73 crores manani a tin chu chau chana ni lo khum som nga bok om theina hospital changkang tak mai cheng a vai bel chi som thum pali point pasari panga crorin kan sadon boka tuna hian tender kan boy pui me kani Kulikawn mo pi ta hian ZPM sarkar in TM ema du sak cheu hi in bia to MLA bulal chwan thanga thane mai wang ni ti ka sil du chewa voitam takapula lo kala voitam taksiem bula kala he hospital sak thatna turi aron ngen thina chu di hlotin na alo om ta ani tin chu ba ka chuan Kulikawn hospital hi a in complex mun o la tamba chu wangin ngai tu na thar tam takkan sianga critical care kan ti big tertiary kan ti nat na khir big en kol na ti po hi siam nan kan I ta kan soi thina het yang ang zong atan hianin veng chung te point poi mo chumi chak na min nei dir tur chuan tu na hian kan corporator candidate po hi min lo vote lin sakhi apoi mo em ani ti kan soi le du bok ani kal phung thar sarkar in Mizoram pui mai ni lo
ai zol ka pui chung po dang lam na tam tak a then ang hian AMC rel bol na po mi pui tan kal phung thar then kan tumani ti kha ka soi duwa hei puzorin sang marin athu soi ti kana kira play non ro pui ka ti angai nom ka ti thut tak aron soi ni kha tuna chuan lunglei municipal council a kal phung thar in rel bol na thazo kan then me ka ni chu nge kan ti chuan urban local body anti grant hi what tina inzat thebin kan sem MNF AMC a chuan opposition corporator te chu property tax le what fund back an pevelo development work an pevelo kenin sarkar na kan chan chuan opposition AMC ka corporator zong po ai nang vekin kan pedon ti ka soi du ni property tax ling khom hi lungle chuan za zela som kwa le panga chu an khon na veng develop nan kan mang zunia chu ni kal phung thar chu tin poisa man na tur po ward committee in 80% athanga local council in 15% athang arab thak in tizokem keni chuan sarkar ve chuan ward committee kan nei vek don ward committee thuin kan kal don hi kan soi du ni parking fee lu zong hi khopui chung ti ma son nan lungle chuan kan mang vek ani chu wang chuan lungle anga ma son na chak kan nei thena turin AMC a hian ZPM te kan sarkar apoi mo ani ai zol khopui hian mangai taka enkol tu ma mo to ti hi sia ila voina hian hei kan candidate thi trong company le hanze ka du chu corporator rei lo te kum khatle chan ve ni chung khan kan ne na hian lo kal jing ma ibial te tan hian iwa beng cheng ka ti fiam tho thina chu mi om ja chu abial te mangai ni UPAC lim ena kan rambuai reng po ama awang hian chin felalo ni ta ni chu puti beng te ang khet yang anga corporator tha le khathiam si thanem ngai si in ngai tlom si helai wata candidate in han nei le te kalom pui chewa chu wang chon kulipon mi pui zong te pol om lova in veng chung ma son na tur in wat ma son na tur ta na kan candidate dom tak mai kan chuan Dr. Simal som chuangi achin sia na lukhum hi min lo vote pui theu turin in khongai na kan nge le kalome